Ang buhangku ta hambur beli la acara pamereng eti la YKB GKI TV. Bandendi ta romia na pulung na miri malakata hamayau. O miri yehu nama pamalundung kama. Rehinanu miri buang menyapa baca paruang ya na pulung mana kapipi ari kama angahu matuang. Amin. Ang buhangku latami miriyehu na pulong na paruang da la lodunahu roko nama padianingu la ngataka weling la Yuhani kaudo walu dalar hakambulu dambu lupa la dalar tayo kambulu napapatanda na jedu yaka na dalar hakambulu patu bawana nanapa ya yehu ia pa kai kahaka hingu gunya wikingu napa dening ma dukun napa hakahingu pahakahingu nadu pakupima nya duku nangia pawielingu dangu nangia pahanggangangu ang buhangu latami dirihu karito. Ruku ngkaraya nama Pak Dening dan napahama ngkaraya nama Pak Dening menurut nyuta dan napahama ang na tau hawiyaw yedo yaka hiwana na tau dening nama padianing nama pelangataka nakariauku iyana hama dunaka bawana na tau nanguda papadiani halanya ngaraya na papalaku na termasuk nama akato wiriyehu nakariauku roku wikina dangu wana ngaraya na papatakana mapadeni kana du wieling na lay ala dang natadaya i ala dangu nakabieli lay ala i ala nama padening langataka yedo ya kay miriyehu hiwana nyuna anda mahambila na hambila nuna yedo ya ka naluri na hambila na pamaraw ya nama kapatang nama akatu dang na pamitiwang kada dui miri weling lay ala yedo yana anda luri ngamu nama parhaya ya denamieti ya tapi nangalanya naluri palupang nangan dihada tau lay ala yedo yaka ngamu nama parhaya le miri yehu nangalanya naluri palupang dangu na luri malumbo nama padianingu napatakana imiri yehu nona mapadianing lang takaya
Kana dupa wieling lay ala wikia. Yedu yaka matawa katakiku manunya imiri. Luri dalai miri kana pahambila manuta. Tapalakui na mapadianing hanggang may alam. Tayakin mabudi, yakataluri la anda na mapadianing, napa tapahambur donya hi ala. Amin. Ang buhangku malawa kata hamaya. Miri halamanya kaparongya na pulumanang kapipi karikama. Kama palaku ya laluri ma holod-holodo. Amin. Ang buhangku takalayo na pulong napa ruangunda ambu maruang badunya pa like ya, subscribe ya, dan kata pak biarnya la anda.